ja siin 4. osas jõuame ka lõpuks Puka alevikku. Aga kui ma 3. osas ütlesin, et ma panen nagu subtiitrid juurde, et ma määran nagu eesti keeleks, sest ma mulisesin seal kogu aeg eesti keeles ja ma tegin seda. Aga kui ma pärast panin subtiitreid mängima nii inglise kui vene keeles, siis oli täielik jaburdus ja abrakadabra. Olgu, ma mõtlesin, et mina seal pikalt venitan ja nämmutan ja niiviisi. Aga siis võtsin kätte, tegin spetsiaalse video staatilise pildiga, lugesin ette Jaroslav Hašeki Vahva sõduri Šveiki juhtumused esimeses maailmasõjas ja mitte keerulist kohta, kus Šveik läbi oma silmade kirjeldab hullumaja. Ja pärast tuli täpselt samasugune jama välja. Ja ometigi ma vaatasin ühte lätlast, kes sõidab mööda Lätimaad ringi ja siia sinna ja tema puhul läti keelest ma vaatasin küll vene keelt alguses, sest et ta räägibki segamini läti kui vene keelt ja ma nagu võrdlesin seda ja seal tuleb kõik korralikult. And hello everyone in here, it's for part and yes, we are going to we are right to Puka Borough or Puka small town. Итак, привет, здесь 4-й части, когда я 3-м части я говорю, что я поставлю, вроде как полностью говорил на эстонском, что поставлю эстонский язык в YouTube, чтобы можно было субтитрами смотреть, то этот совсем абракадабра, такой вышел, не знаю. Но, может быть, я мямлил, там плохо говорил, дикция такое. Я взял книгу «Правый солдат Швейк Первой мировой войны» и читал этот отрывок, такой, где Швейк говорит про этот сумасшедший дом, когда он туда пойдет. И тоже поставили этот YouTube, и тоже такой же абракадабра. Я не знаю, как это такое. И я не включаю уже эстонский. Nii, jalgratas on meil siis selline. And that is my bicycle. And if I'm standing in here, it smells from a wind. You see by the flags how it's windy, and it smells like it's a bakery and food smells. All right. Ja seistes siin tunnen kohutavad igasuguste pagari ja magusaid igasuguseid küpsetuse lõhnasid ja tuul toob täpselt sealt kohe. И здесь, когда я стою, здесь этот, как этот пекарни, рынгусский пекарня, вот здесь. У них это фирменный магазин здесь. Но мы туда не пойдем. И как раз ветер мы видим по флагам, что прямо сюда тянет эти хорошие запахи такие. Так, автобус. Так, у нас ехать еще 15 километров и время 11:20. Так что за 12 будем тут. А здесь огромный рынгусский церковь. Отсюда он кажется маленький, но он далеко. Вот почему он показывается так. And here it's a Rõngu church. And it looks like it's a small. But it's far from here, and by that we seeing only the tower of the Rõngu church. And it's a very big church, the high and the big. Rõngu kirik, mis siit tundub nagu väikese pisikese tornina olema, on tegelikult siit kaugel ja tegelikult on suur kirik. Lihtsalt nagu muu asja jätkuks. Итак, отсюда у нас 15 километров ехать, ну приблизительно, может быть 16. И мы как раз, я тоже рассчитал, что где-то, хорошо, 12 на месте будем. Это, что если мы читаем, что едем с средним скоростью 24-25 или что-то такое, мы должны вроде за 2,5 часа на месте быть. И этот никогда не читается. И вот этот рынгусский трактир и памятник освободительной войны
And you can hear that it's famous, it's Rõngus bar. It's not working. Nii, aga siin läheb teeserv läheb hästi kitsaks läheb. Ja siin paremat kätt on ka, nüüd ma vanasti ei teadnud nendest asjadest midagi, aga paremat kätt on, vist on ka Rõngu hooldekodu on kuskile siin paremat kätt sinna allapoole. No здесь так. Сегодня не должен быть так уже день открытых фермах, уже вот спецфлаги выставлены. And we seeing it's open farms days was opened and it was its flag. Тут мы видим местного подстанции, электроподстанции. Если этот был бы в Крыму, мы здесь видали бы только руины и останки. И вот здесь начинается самый плохой участок. Шоссе узкий и край тоже узкий здесь. And in here we're seeing that it's a main road, it's narrow, and that side, and here it's too, it's very, very, very narrow. And this is the wind is blowing stronger and faster and stronger. I'm seeing how much I'm wasting batteries. Watts, it's 600 watts I'm wasting in here. And yes, we was riding something, it's 40 kilometers. I'm not seeing it very well with glasses that mileage because it's small, little, it's minus glasses, and by that I'm not seeing that. I need to remove glasses, but I'm not 42 kilometers, I think. Camera, I think that it's seeing that. And we need to ride, it's all distances must be, it's like it's 55 or 56 kilometers. And we're riding it so fast in one moment, I'm seeing that. Wind is, if a wind is blowing in open fields, it's so much, it's breaking speed, and it's not so much it's a wind, it's alright, let's be fast. I want to test that battery that in the backside, how it's in working, like it's if it's we like hiking like it's in ordinary.
it's not hiking, it's more like it's a small travel, a fun travel. And it's not warm, it's like it's cold wind, and if it's clouds and being and covering the sun, it's not warm. If you are riding out from a home from a city, it's 17 degrees, but all the times it's not blowing up, but just shining the sun. And by that was not cold. But wind it's stronger, and somewhere in here it's highest place in the landmark or landscape, or it's highest moment of that way now in that way. If a returning, we being is more higher. The highest place, the hill, is really in a little, it's the left side. И так здесь, если мы поднимаемся здесь, этот на этом дороге сейчас, куда мы как едем, в этом маршруте, этот будет самое высокое место. На самом деле этот гора, такой, он на левом стороне, и этот на поле, он такой высокую бугорку, мы такое и не видим, он таком на левом стороне. Я уже забыл, как его называется и какая высота, но я помню это. And we seeing it's the storks again. The storks do it. They're not afraid of cars or tractors or combines, but they afraid humans, and they seeing that it's in the bicycle it's too. It's a human, and by that way afraid. And I'm pedaling too in here. It's a little it's a little warmer was in one moment. Nii, see koht on siin selle sõidu praeguse marsruudi kõige kõrgem koht. Iseenesest see mägi on jääb vasakule poole põllu peale. Ja siin me näeme juba sellist bussipeatust, mis oli vanasti Valga maakond, aga nüüd on ta Tartu maakond. Ja see mägi kuskile jääb siia vasakule. Этот всегда такое, что камеры не передают ни долин, ни гор. Этот всегда так. И все другие мотопутешественники, велопутешественники тоже так говорят. И я знаю это.
tagasi tuleme kiiremini. Siis ma sõidan alla tuult ja siis mul ei ole ja ma ei proovi siis enam neid akusid nagu kokku ka hoida. And if you are riding back by another way from a Puka-Porog, I am riding it's faster and the wind is it's back in from a backside and I'm not need to economize the battery. But in here I'm just it wants to understand how that battery is working. If you ride made it's like it's ordinary travel ride or trip ride. Nelikümmend 5 kilomeetrit näitab, nii et 10 oleks veel sõita. И так показывает 45 километров вроде, да. Я вот с этими немножко они очки маленький минус, и мне трудно с этими видать близко. По-моему, да, 45 показывает, что 10 километров еще. Вот да, там, где этот горка была, там вроде по одинакому километраж то Valga и то Tartu. Здесь уже поменялось этот километраж. Oranž vist on seljas. Ma olen näinud, et tegelikult need autojuhid seda rohelist ei näegi või no on ka rääkinud, aga kui ta on selline oranž, siis see paistab nagu rohkem silma igaks juhuks. Noh jah, kes seda teab, kuidas moodi see päike paistab ja näiteks paljudel kordadel on õhtul paistab madalalt päike vastu, aga no siis ei ole mingit vahet, kas sul on ta oranž või roheline või mitte, see ikkagi midagi ei näe. Nii et see jalgrattur satub sulle ootamatult ette, millest lihtsalt on võimalik üle sõita. Ma siin ühe autojuhiga rääkisin, kes mingi aeg tagasi, kes mööda Eestit kogu aeg kaubavedusid teeb ja sõidab. Ütles niiviisi, et iga aasta, ta on juba kaua, juba mingi 20 või 30 aastat on. Ütles, et niiviisi, et jalgrattureid selliseid tee peal nagu rändavaid ja kottidega selliseid jalgrattureid ja ringi sõitvaid selliseid hobirändajaid, et neid on väga väheseks jäänud. Et neid peaaegu enam üldse ei ole. Et kui need on, siis on need mingid Saksamaa lipukestega ja sellised saksa pensionärid, kes on heas vormis, kellel on kohutav mingi varustus ja asjad ja pagasniku peal on saksa lipp aga et Eesti siseselt näiteks, et kui vanasti ta nägi neid ikkagi, ta ütles, et mingi paarkümmend aastat oli väga palju igasuguseid väga no ma ei tea, sõna populaarne, aga neid oli. Aga nüüd neid enam ei ole. No vot siit võibki olla ka see asi, et inimesed, kes 20 aastat tagasi nendega sõitsid, ütleme, et nad võisid siis olla mingi 25, 35, 45, paneme 45 aastasele nüüd 20 aastat otsa, on juba 65 aastane. See tähendab seda, et ta on juba pensionär. Ja võib-olla tõesti ongi see, et sul ei ole enam seda, kõik muutub, me teame seda.
ja arvestades seda, et muidugi, et elutempo on muutunud ja inimesed on, uued põlvkonnad on muutunud, nad ei, jällegi sõna väärtusest lugupidamine on vale sõna. Alati öeldakse niiviisi, et see vana põlvkond, et see alati kirub, et noored on hukas ja nii edasi. No jah. Aga kui ma nüüd selle kullerlusega jälle tegelesin, siis mul õnnestus jällegi vaadata seda, näiteks ütleme, et Tartus kaubamaja ja siis kvartali vaheline ülekäigurada ja kõik, ja seal on siis see punane tuli tuleb, jalakäijad seisavad sealt robikonnas ja praktiliselt kõik on ainult ninapidi telefonis ja kõnnivad üle tee ka nagu zombid, peaaegu üksteisega seal kuidagi kokku põrgates ja vastu tulevad inimesed. Need, kes on vanemad inimesed, nood ei vaata. Aga bussipeatused seal samas, mis on seal kaubamaja küljes ja natuke ülesse poole, ikka märkad. Nii kui on vähegi natuke nooremapoolsem inimene. Kohe kõigil on ainult telefon ees. Absoluutselt. Bussi läheb ka, ma vaatasin ükskord, ootasin, see on see, mis see kebaab seal on selle kaubamaja küljes. Ja ootasid seal, pidin seal natuke ootama. Ja ma vaatasin, kuidas nooremad bussi lähevad. Ka nagu zombed, nagu kuradi käsipidi kobades, nagu üldse vaatamata sinna bussi, aga telefon. Aga see bussi ukse, see tase, need on kõik on juba nii madalad ja sellised, eks ole. Vanasti Vene ajal Ikarussi sa pidid ikka tõsiselt astmeid pidid üles ronima. Seal ei ole niiviisi võimalik, et või ei olnud võimalik, et ei olnud võimalik niiviisi, et kui ma oleksin nüüd seda teed pidi praegu ära läinud, siin on kruusatee ja ta läheb kogu aeg tõusvalt ülesse poole ja see lähebki ka Pukale, lähebki välja. Tee on iseenesest huvitav, aga huvitav on seda pidi tagasi tulla, aga selle rattaga ei ole seal mugav tulla. Jah. Ma olen sealt kaudu, olen sealt sõitnud tagasi siia selle tee peale. Aga ta on teistsuguse ratta jaoks, selle fatbike'iga, mis mul on, ma ei ole toda teed pidi tagasi tulnud, aga ta on tolle tee. Nii et ta läheb nagu kolmnurga üks külg, aga meie sõidame nagu otse edasi ja pärast keerame nagu julmalt vasakule. И там налево было, там такое дорога. Этот как трехугольник, один сторон пойдет тоже туда, этот поселок. Дорога интересная, я даже 2 раза его использовал, но ехал на другом обратном стороне, потому что там начинаются горки-бугорки, и спускаться по этой дороге очень-очень интересно такое. Но не подходит для этого велосипеда. Там какой-то фэтбайк или спортбайк или что-то такое. А если все это без амортизаторов такое, грунтовочка такое, песочная. Интересно ехать поэтому, что там более-менее все время спуски такие. Нет. Да.
240. Ну да, скоро мы тоже еще пару горок, и мы тоже повернем налево. And after the few small hills, we are in the turning to the left side. And now it's starting, it's a Valga County. But in the past it's if you're seeing that it's that the blockhouse style bus stops, it means that blockhouse style, it's a bus stops was building in the Valga County. But now it's Tartu County, it's bigger. It's Итак, мы тут в другом районе, как Путин в стране говорят. Раньше, да, этот район раньше начиналось. А какой-то 2007 году голосовали, можно было поменять эти границы местные. И местные тут говорили, что рыночные, что мы хотим по Тарту жить, потому что этот побогаче, медицина получше и вот такое. Но вот как раз эти остановки автобусов из бревна сделали. Мы уже их раньше видали. И там, где эти остановки такими бревнами, с бревен сделано, этот раньше в Волговском этом уезде сделали. Так. И Otepääski волость. Нет, Волговский волость и Otepääski уезд. Или наоборот. Волговский волость и Otepääski уезд. Да, да. Нет. Волговский уезд, Otepääski волость. Nii, ja nüüd siis ongi niiviisi. Üks kõige rumalam asi on see, et ma tahtsin sinna mingi aeg siis minna, sinna Pukka, kui ema siis käis selle hooldekodu autoga. Aga tol päeval mul ikkagi põlv nii metsikult valutas ja ei saanud üldse sõita. Mul oli ratas kõik ära pakendatud ja kõik oli juba valmis ja kummides õige rõhk ja ära õlitatud ja ketid ja kõik muu ja ma ei sõitnud. Aga mul oli 2 võtit oli ka mul olemas. Ja ma mõtlesin, et ma viin need ka ära Pukka tädi kätte, kes elab samas majas, et jätan sinna hoiule. Ja nüüd ma ei leidnud enam neid võtmeid täna hommikul ülesse. Ma teadsin, et mul tuli nüüd meelde, et ma võtsin ära, panin nad kuhugi valmis ja ma ei suuda enam seda kohta ära tabada, kuhu ma nad panin valmis. Ma tegelikult tahtsin selle sama kotikesega sinna sõita, mis mul praegugi on siin külje peal ja ma vaatasin nagu, ma võtangi Pukas, kui ma seal olen, et ma kisun selle koti lahti ja et vaatan järele, et kus need, sest et teoorias peaks need võtmed siin olema, aga ma ei ole tabanud ära, et seal need võtmed oleks. Nii, Puka ja Otepää. And from here we turn to the left, we seeing it's advertising shows that it's Otepää and Puka. All right, I'm turned to here.
Motoroller guy. It's not the right way, but all right, we quickly. Võru 67. Huvitav, et siin on tihe liiklus, siin tavaliselt ei ole ühtegi autot. And ordinary in here it's not driving in here, it's any car. But today it's like it's something, it's like it the end of the world. So much it's cars, it's now. And we lost its one section. Something in the 50 kilometers. Итак, я не видал, заметила, где-то тут 50-51 километров мы потеряли одну секцию. Это слишком быстро. Ja oleme ühe sektsiooni akul ära kaotanud, mis on tegelikult liiga kiiresti kaotatud, et jah, et aku hakkab vananema. Aga no paljud ei suuda sedagi selle akuga ära sõita, sest et me ju või noh üldse mingite akudega, sellepärast et me sõidame ju nagu mopeediga, sest et ega me siin ainult mõne üksiku tõusu peal siin ainult väntasin kaasa. Siin tuleb ka mõned sellised kohad, kus ma natukene väntan kaasa. Mis asi siin toimub? Täna autosid liikleb nii palju. Я не знаю, обычно здесь никогда машин даже не видно. Такое глухомания здесь. А сегодня здесь машин. Ну, можно сказать, что мы уже в поселке. Ну, так, можно так сказать. Оказывается, железнодорожная станция здесь построена 1880... 83-м или 86-м году. Да, 86-й. Это значит, что 140 лет. И эстонские железные дороги, компания, хотел разнести эту железнодорожную станцию, что он не хочет эти затраты на это. Но местные поняли, что это исторические все-таки. И как-то смогли все-таки поставить местное само Otepääского волости, да. И он говорит, что пока я глава волости или такое. Старость волости, если совсем прямой перевод сделан из эстонского, что пока он не дает этого сделать. Пукаский железнодорожный переезд закрыт. А как они едут тогда здесь? Я не понял, куда они все едут, эти машины. Ну вот мы видим здесь старинные дома, некоторые еще из царского времени. Ну да, так-то и поселок. Вообще это Пука, это такое имя раньше не было. Этот помещик был Пок. Ну, как баран или, да, этот перевод. И называлось это место по его имени в Новгороде, как называлось Покенхоф. Но эстонизировали, и Покенхоф стала Пука.
Ну вот мы из разных эпох видим здесь домов разных. Так, я уже потерял 2 столбика, показывает. Так, здесь... Ага, да. Ой, ой-ой-ой, очень пьяный и резкий такой. Здесь магазины и тут кабак раньше были тоже. Эти здесь не работает. Магазин там. Опа. Тут в середине есть дома из царского времени, амбары даже и все. И тут даже сняли некоторые исторические фильмы. Так, я помню, здесь какая-то бабушка жила раньше. Теперь видно, что все заросло. И тут еще в одном месте одно бабушка на левом стороне жила, такое. Еле-еле подвигался. Ну, вот такие бугорчики здесь таком. Интересно, вот такой поселок такой. Ну, видно, что все ухожено, все красиво. По-эстонски все выглядит. And it's a beautiful landscape in here, and it's a beautiful borough. Вот здесь одна бабушка жила. Ну, вроде здесь куда-то тоже живет сейчас. Ну, вот этот здесь из царского времени, and from Charistic period, that house is. And what it was writing, what it's in here, it's closed. From 28 July, it's closed. I'm remembered when it's manual, it's И так я помню, как эти шлагбаумы еще ручную крутили. Вот там тетя сидела, и стрелочник был, и тросы были. Вот так. Но я уже из детства сюда ходила к тете. И мама хотела тоже сюда пойти жить в одном доме с тетей. Ja ma olen siin kogu lapsepõlve käinud tädi juures. Kunagi elas tädi natuke teisel pool, aga hiljem siinpool. Siin on nüüd siis raudteejaam ja perroon uus see, mis on äärmiselt sitt koht. И здесь этот перрона никудышный такой сделанный, не защищает от ветра и от этого ничего. И вот этот исторический железнодорожный домик, который эстонские железные дороги хотели отнести, но этот уже построен в 1886 году или 1883. Но этот 140 лет, да вы что? Да. Я на самом деле думал, что этот построено было после войны. Но так как этот царская архитектура все время доминировался, и даже послевоенные станции построили, вроде как выглядели как, и если этот РФ, ну Советский Союз, я раньше же много ездил и видал этих, что они очень похожи были, как и царские времена, но на самом деле построено в советское время. Так, этот дом здесь реновированный.
этот уже передвоенный дом или даже царского времени. Нам еще 200 метров кататься. Здесь мебельная фабрика была. Волговского, этот Пуковский цех Волговского мебельного фабрики. Вот так. И вот это все, этот раньше здесь в советское время работу дал. Здесь у этих, кто здесь этом тому живут, огороды. И вот здесь наша конечная остановка. И здесь есть этот квартира, которой я сейчас собственник. Ja siin ongi see korter, mille õnnetu omanik ma nüüd siis olen. Ja hooldekodu kulude katteks järgmisel aastal, nad kõik tõusevad ja ülejärgmisel aastal tuleb see lihtsalt maha müüa. Niiviisi. Nii, lähme vaatame varjus siis seda läbi sõita. Tak, очки сниму, а то не вижу. Nii, sõitsime 2 tundi 41, natukene liiga kaua, ma arvasin, et 2 tundi ja 30 sõidame. Ja 55 kilomeetrit ja 300 meetrit. And we rided it's 55 kilometers and 300 meters and it's 2 hours and and it's 2 hours and it's 42 minutes. It's I was thinking that we're riding like it's 2 hours and 30 minutes, but all right, it's normal. It's 11:59 a.m. Итак, время 11:59. Немножко раньше 12 успели. 55 километров, 316 метров и 2 часа и 40, ну такой 41-42 минуты. Но я рассчитал где-то там на 30 минут сюда приехать. Ну, и так зайдет. Все. Пока. Здесь надо убрать. Я на русском не говорил, почему я сюда ехал. Это точно я на эстонском говорил только. Так, попробуем этот куда-то велосипед сюда поставить. Там лучший день. Я не хочу здесь, чтобы вот солнце тут все это грелось. Давай-ка куда-то сюда. Да. Все, вырубали аккумулятор. И вырубаем камеру тоже. And stopping the camera.